mi waraboda visnalan je kam khassa ko dive mujtama ge zuwanu adi evra khassa ko tegga islam dinu ge teriya kirit nabiyya ge sunnatu ge teriya anna zuwanu waraboda rakka terive tibenje kam ebamiyun ge hayatu ga khassa ko tegga Allah taala urdum ge terega duwasta ghafil kam ga heda kurefa wa zuwan ibra libigannan je kam emihunge e teduma ga me do rakka terive mewa demiti beve to balanche migotun emiha emme furdum kuranje kamaki enage e aniyaberi eneyawga e fajuru fasiqu amalta hingawulunu ekwerin dukon eki ekachan emihunna gulun kandala durwegatu emihunna ki haggu ekwerin nennu haggu ratte nennu kirit qur'anuge miayen hikite gotu hingadi hadisai arabi gawmegga algonunge terega hingumes durennu kujjaku ene teduma gofeni Allah taala birwetwe enage hayatuga wetiwe die uradun takaffahuga dinuga saabituwan feshuma fo enage hitteren ai ehenkame enage hitan ai enage ekuwerin ene ahuga uradi ulunu ekuwerin emihum magan alwaname mi warabod rakka terewanje kamen hagigatuga mikan kurumuga komekas mina emihuna badal kofi emihun mina gos wanumun hama feshi kurige gota kurige reta kurige usula kurige ena koffawa tafatu kuttoge wahakiya tafatu retaka duwatoge wahakatukun handan koddi ena hitan aniya kuramuntiya bifda halega ena waniko imihun ene musheli daturu diumuge wahake karen hodumuge namuga rashun furagen diumuge wahaken ene musheli e wahaka ena aduwahafa ena buni daturu nimmafa anneru timanne komme sadiyagen decce gulume babombe komme gas mihim befa waniko mimihum bonefi ekkotakas kamakun dane tihinne mifar timanna manna ko taturuga daambane ade mi zuwana munani timanna daka beenme nune timanna birugane tebaage hunna ko buma mimihum boni timanna mes rangalwan beenume timanna menna kan namado kantatan onna gota daturumatiga qasru jammu kurum kantataka tuharat onna gote nenge ade timanna menna ko imam velage namado kolla hadan dama annash komme kas mi zuwana mi maqsaduga emi hunna ga nikumegen daturu koffa e hisabakan ngecce efo mibamihum kulabtaka gosken rabe maja kon hedumattaka diyei ehnamas mi zuwana madukuri ene khas kurefawa kotri terega emi hunna ekunu ambe mibamihum kuri masakkateki riti kama shabakum furifawa anghenaku zine kon ule kasbi anghenaku bodu agudigen ganefa ene kotri tere badani ralla ekwa mi zuwana yaki kuriga hayatu ga wes mifada kantattegi terega gosfawa zuwana ka huma ekuga adi mifada gotakan ene ameduga muamala kurumu natija gotun ene mimihun gadrun salame bebe gotenwe mi anghem miha ene mushe ratashta bomungos emmefan rabawi raduge mastuge terega Allah subhanahu wa taala haram kurba fawa ehim fahish amal takabes aragenewi emmefan ena zine kokgemba haluga ena ere rekurani oriyam haluga hendunu mi nudafa aniyaveri mihum fajiru fasigu mihum kotriga kariyen as takijeha iru mihum bani hunumuge terega malamatuge basta benun kurumuge terega kommekas dorhulwi mi anghena e anghemiya dorhuluma ko mihum suwal kuri kihinetto vegendi rege kantatta kamiyabuto eba mihunna dennewunu ade teba mi gadunu kuriha kam frem vegendi miharu enoti ida malamatuge tafatu basta bunamu tafatu adugata kuramun as en mihunge kweriya emihunge ratte zuwana goali eta faharege matin goali ehennamas ena jawaben nudi ena wani rega Allah taala urdu urdumaku eyavure warugada ninjaku nidafa enedin ena hen den nudane kiteme warag govies ena den helani qiyamet duge hindunuga efada ninjaku ena wani nidafa vima mifada halet kame du visna fikurko algon menge zuwanu abadu strakka terwanjene fasiku fahish amal toge ahul verin kamuga